INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule December ni sompanga kan lo thlengta-a US election voini thlenga thilom dan tlang pui Dr. PC Biaksiama ziak hi ingai thau le te photong u Bidena-a tlingah drama atling ta thau boka an tlin dan ala chiang lo ve mainstream news an Indo nuk tamai bok CNN BBC tiang velin Bidena tlingah an puanga Fox te NDT lamte ro chuan drama tling an puang ve thung a buai te nuaih mai ani January ni ruka final result chiang chauh turanga yani ta tuntum USA president in thlangte nuaih hi chu atong chakin nenan ho ringot ani ado huai en do taram la kan latum renga ma se thudik du lam an diaw lova fight back akal mek bok rug ru chu man tuina man tiang velani hi in thanti bor chuar tu democrat house state ruk le an vote nei zat Pennsylvania a som ni Georgia a som paruk Michigan som paruk Wisconsin a som Arizona a som pakhat le Nevada paruk heng te tanga an elector ve ten nizan khan vote an thak ta le Biden alamin Biden an vote le lama Republican state legislature ten vote an thak ve le a traban vote tling le boka tling ve te result in sualta a engtia ti tur nge ni don ni US Constitution 12th Amendment da na chuan hetia state buai atanga parallel electoral vote a omani chuan Congress Parliament in an thutluk na an siam mai turani ti chuan January ni ruk sang ni le som ni pakhata Congress chuan rel don ta a engtin nge Congress in rel don soito thin ma ila la hre chiang lo kan lo om takin soinon le ila hetiang buai na Congress in a chin fel dan chu Vice President chu Senate in an thangang tuna hen senator za zinga Republican lamin majority an nei an than tur po chhut boyangai om love President thang ture ro chuan House of Representative keini lama Lok Sabha kan ti ang hian an thangang House member zanga le somthum le pariat te hian an vain an thang vek don lova state tina tangin thang tu tur mi pakhat theu anin ruatang chuti ni wangin eng party zokin nge state legislature control tam zok ti kha apoimo ta hleni Republican in state somni le paruk an control meka Democrat in state somni le pani an control boka abak state ni hi chakbik omlo na ni chuti ni chuan Donald Trump tan second term in hongle don ti na ni chu ti chuan January ni somni sang ni le somni pakhata khian chu boi tu omlovin Donald Trump hi president a inaugurate ani le don thudang soi kai zelila Attorney General William Barr po Joe Biden a fapa eruk na case lian alo thup katawangin ban tir abang don tange ngeya pute du sakna dong chung sia ep tu party thil sual ti hum lo tum bok si hi a fu zan lo chu ni hi vote here tu Dominion call thuruk an man chuak ta bok kan soi to thin khol mak trama vote Biden a vote anga asang tela an chantir thin na Dominion call na tho dan chu Michigan state a chuan million ho ma mithiam expert rol tenan an en tir ta tak mai chu phat moya phat hul lo tum tu te lampo an tida tamai hetiang call hian trama vote makta doi engzat nge Biden a vote an lo chan tira engzat phako nge trama vote an delete ti hi America pumpuya in thana phei chuan chuak turin investigation ro pui thamin an ladap chuak ang chu state dang in thanna po ati der thong zo ta vek ome dominant man na state tam mai sia covid ridan na vaccine an mangta drama malak na in Pfizer company siam chua in chiuna vaccine chu nimina tang khan America mi pui sang sing tam tak ne na sem darin anin chiu ta sup mai he vaccine hen covid natna 95% atidam theyen mithiam ten an nem nge thlapani Pfizer company baka Johnson & Johnson le company dang te poin
man thei turin dam doi an siam chuak ve mek bok ram dang te point vaccine an siam chuak ve zel boka covid 3 laka hian nakum lam hi chu kan zalen thei to tura i be sei phot teng u dam doi mu chu ma ho po in Mizoram po avei to za som kwale palit chuang ma andam le thei ti thu nei tu tenan puan kha martial law puan anga yangem keini chuan hek fake news te drama do tu le phiar tu te zong zong che thei lova control vek CNN dot hu chwa te hi han khap dai dak mai se sipai op noya in thlan na thiang hlim nei turin martial law hi puang mai se kan lo ti view maya ma se drama zok hian martial law puang kher lova chin fel dan le president ni chun zom thei dan kong hi a mutlang view ni turani a soiri du tlat ri lo mai ama du sak tu te atanga nor na ana sat to veinen rin phak bakin aril ru lo pui tlinga pathiana tri e ma tong trai sak tu le chen chil tu tharau thiang hlimin a kai ruai tlat boka wangin chet sual soitur em ala nei tlat lo mai maro chu America tual chung thil koi tin maya China secret agent te lo in rol thuk zia le lo in phum thuk tam zia US president in than na meu po za pa lova an lo in rol ngam awang te hian tuna defense budget liana hian China chut nei tu ani chu wangin ka vetu don at tingei maya dan themi Sydney Power le sipai general then kha chuan president hian adu phot chuan thu nei na chung chuang mang the ni ti in an lo fui so boka US boruak hi tun lai thil om zia le khovel mar ti mayela tun huna pathian mit fuk na ani tlatawangin du'a ya zinga thu chwa alo ngai ta hi ain thlahun om khop mai ti min lo riat pui ka du'a ka subject tuina lama ma han lak to te po ka du to khop mai he boy na hi han zo fel sela dot thu fake news tam tak hi han deuh bok sela kan za in thutak lalpa lam chau i hoi ka tang u ole tuna kan ngai thla khau tak kha voin December ni som panga alo thena US electoral vote tina president an than dan chung chang tun thlenga US election boruak kal zel Dr. PC Biaksiama kam chuakani thlir tu tenin lo beng war pui kan be sei kan chanalin lo thlir ve thina wangin kan lo me